guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang lagi di channel Arif Fernandi. Dan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, hari ini adalah hari perdana kita gowes lagi event sepeda di tahun ini. Dan kegiatan hari ini berlokasi di Biren, Provinsi Aceh. Dan seperti biasa hari ini kita bareng udah kita nih penasehat dari tim Low Budget ya. Jadi udah sedikit review nih, gimana kegiatan hari ini udah? Wah, mudah-mudahan rutenya bagus lah. Ya. Banjir lah gitu ya kan. Ya, karena takutnya kayak odol pula nanti ya. Kan udah makan odol gitu ya. Belum donat. Donat. Karena berhubung 2 hari sebelum hari ini hujan terus udah ya. Terus ya. Ya, cuaca hujan terus. Semoga trek hari ini bisa membuat kita happy ya, walaupun tadi malam hujan. Ini tadi pagi baru reda hujan ya. Iya. Oke, siap. Oke guys, pokoknya yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan juga di subscribe. Oke, siap. Oke guys, seperti biasa sebelum kita ke trek kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Ini ada kakak Icut ya. Cut, gimana Cut hari ini? Aman sekali guys, aman terkendali. Dan juga ada Kak Intan. Halo Kak, walaupun cuaca hujan tapi tetap semangat Kak ya. Luar biasa, siap. Oke. Dan ini ada Kak Ike, ada Om Rama, ada Dik Lana seperti biasa, Om kita, Om Andra dan Akbar. Jadi tim kita hari ini ada sekitaran 9 orang dari Low Budget untuk meramaikan kegiatan Nalom. Nalom itu bahasa Aceh ya. Nah, jadi Nalom itu ada lagi kegiatan sepeda hari ini di Biren. Oke guys, ini kita lagi perbaiki sepeda dulu sedikit. Sedikit mau kita review. Kita hari ini memakai jersey terbaru nih. Jersey terbaru tahun 2023 dari Low Budget, dengan desain yang elegan. Desainnya slow tapi menggoda ya. Kalau ada Low Budget hura-hura. Oke guys, ini udah pada ngumpul. Kita tetap di akhir, tapi nanti finishnya di depan tetap. Oke. Om gimana hari ini Om? Luar biasa Om ya. Anggota-anggota Low Budget semangat semua, walaupun badai masih berlalu. Badai masih berlalu. Walaupun ombak-ombaknya di jalan ya. Di mana Om? Di PD. Di PD banjir ya. Udah ada banjir. Kita ngumpul dulu nggak nih Om? Doa dulu ya. Oke, siap. Jadi guys, ceritanya semalam itu kita berangkat dari Banda Aceh itu sekitar jam 5 sore. Rencana memang target kita berangkat siang, cuma karena cuacanya dari malam kemarin hujan terus sampai pagi kemarin masih deras, akhirnya penundaan itu terjadi sekitar 3 jaman molor waktu. Yang rencana kita berangkat jam 2 itu akhirnya berangkat jam 5. Itu pun cuacanya masih hujan, masih deras. Dan tadi malam juga di perjalanan ada di beberapa titik itu banjir. Di Pudada, di Ulegli dan sekitarnya itu memang deras, airnya meluap ke jalan, jadi sedikit terganggu perjalanan kita. Dan alhamdulillahnya cuaca hari ini mendukung. Ya, walaupun mendung-mendung tapi hujannya udah reda ya. Iya. Luar biasa. Pokoknya tetap semangat. Ya, siap. Tapi kalau udah mendung pasti hujan hari ini. Ya oke guys, kita sekarang mau menuju ke lokasi start di sana. Oke, stay tune. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan Kobar Boys bareng bersama Nalom untuk
cuaca lumayan, alhamdulillah sejuk. Jadi kegiatan kita goes, pura-pura, senang-senang, foto-foto, selfie, ketawa ke TV. Bukan ada race. Saya harapkan pada rekan-rekan semuanya dalam melaksanakan kegiatan goes walaupun ini santai. Apabila ada kendala di lapangan atau capek, berhenti, teman yang lain mengikuti. Nah, itu maunya kita. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan perjalanan dari sini ke finish dalam keadaan sehat. Terus kalau ada kendala di jalan nanti sampaikan saja, kita berhenti semua. Nah, kalau nggak sanggup kita dorong sama-sama. Siap. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan ada yang ditanyakan. Sekarang nggak ada ya, oke? Pagi ini sampai selesai. Ya, saya hitung sampai 3. Agar kita selamat sampai tujuan, berdoa. 1, 2, 3. Iya. Lepas teman-teman. Doa selesai, kita bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Hei kakak gaul, gimana? Kakak gaul. Aduh, luar biasa hari ini. Kepi, say hello. Iya, luar biasa. Yuk. 1, 2, 3. Lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Say that but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Yeri bosku, itulah keseruan kalau kita goes ya. Karena udah pada kenal sama goeser-goeser yang lain. Jadi ketika kita ikut gobar kayak gini ya istilahnya kita reunian ya. Yang kawan lama tambah dekat, yang belum kenal ada kawan baru. Oh, lah mau pulang kita. Coba lagi kita dalam trek lagi. Terlalu asik sama orang-orang di samping nih, salpok jadinya ya. Nggak apa-apa. Ya, kita mutar. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me Kita belum like tahu I nih love you. treknya main di gunung atau main di perdesaan. Karena cuaca. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really knows what you want. With you I Yo, don't udah ever kotor feel baju calm. putih. I can feel the sweat inside my Main palms. nyupuy. Play with me like cats and a string. Ya, You mulai don't dorong ya. understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Oke. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. Ayo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Lagi deh, jaringan. Oke, ayo. Gas. Ayo, lagi. Sekali lagi. Ayo, hantam lagi deh. Ya, ayo ke. Aduh. Then will you get Udah. Macam mana? Nah, Lom. Nah, jaju. will you get bored of killing? Ih,
Nah, lanjut. Guys, ini kita udah masuk trek di perdesaan. Ada sawah. Juga ada ban. Ya lurus dong. Apa om? Dongeng. Jangan mendongeng di trek lah nah. Ayo ya. Jadi tujuan kita itu di puncak sana guys. Iya, oke deh, gas lagi deh. Iya, belok dia. Masuklah lumpur. Kok belok? Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Foto dulu kita nih. Everything see you in the next life, to be a better me. Don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it until I get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Luar biasa guys, kita baru saja sudah bersih kita guys. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard? Apa ini ya? Hah? Apa ini? Hei, apa ini? Apa macam? Well, I just wanna be happy. How to get there? Luar biasa guys, inilah keseruan kalau kita gobar ya. Kita ngumpul bareng, kita ngobrol bareng. Jadi masalahnya sedikit plong. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Oke guys, kita nanjak biar dapat Even turunan. when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm Gimana, Om? buried in my grave. To the system, I don't wanna be a Ada. slave. I've been doing shit my Linter way. tadi udah dah. The highway, and in the driveway is a nice range. 'Cause I've gone through Gimana, the Kakak kind Lon? of right thing. You never hear me, bitch, Luar nah, biasa. I don't complain. Gimana? Switching, you Sehat kali ya. Gimana? Siapa? Lomba aja. Iya. Bukan Molonan. Arif. Hari. Iya. Saya ada Alhamdulillah nggak sehat. trek di master. Ya. Luar biasa guys. Kita sudah di puncak. Ya. I never answer to no, man, I still go. Di puncak.
Gobar Nalom. Dan view di sekitaran area ini perkampungan warga guys. Luar biasa. Yang hijau-hijau semua. Ya. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do. Kita tunggu yang lain dulu, setelah ini kita untuk pakai sepeda. Agus ya, luar biasa. Kembali lagi, dan ini kita sudah berposisi di berujung trek. Setelah ini turunan, dan sialnya pada hari ini kita terjadi trouble di sepeda kita. Rantainya sudah baling guys. Ini nanti depannya udah baling, jadi nggak bisa digowes lagi, sehingga dari tadi karena udah ngamun buat video, akhirnya kita dorong aja. Oke, setelah ini trek terakhir turunan ya, kita dokumentasikan sedikit walaupun tidak melaju cepat, tapi ada momen dimana ini akhir dari perjuangan kita ya. Sudah lumpur, ini kawan-kawan kita semua nih. Donat, udah jadi donat nih ya. Lumpuran semua guys, karena udah 2 hari cuacanya hujan terus, jadi treknya jadi becek. Oke, setelah ini kita turunan. Ini turunan cukup terjal, semoga selamat sampai ke bawah, dan kita coba buat dokumentasi. Oke guys, lanjut. Dan ini kita turunan, tapi ini tanpa bantuan apapun guys ya. Kalau emang ada harus tanjakan, harus kita tanjakan ya, supaya pelan-pelan, karena memang betul-betul terjal dan becek. Ojek guys ya. Ini sama juga sih sebenarnya, nggak bisa kita nikmati turunan ini guys. Oke guys, alhamdulillah gowes kita hari ini sudah selesai, dan kita sudah sampai di finish dengan selamat, dan juga masih ada beberapa kawan kita di belakang yang belum nyampe ke finish. Itulah kejadian hari ini, sepeda kita sedikit trouble. Kita mau lihat dulu ya. Ini rantainya sudah baling, jadi nggak bisa digawes lagi. Akhirnya kita naikkan mobil loading tadi. Kita loading sepeda aja dulu yuk. Boleh om? Biar habis itu mau bebas, kita mau joget-joget. Oke. Om gimana om hari ini om gawesnya? Untuk treknya alhamdulillah enak loh om. Luar biasa om Luar ya. biasa Nalom membuat acaranya walaupun kondisi hujan saat ini. Untuk treknya bisa dilalui om. Ya luar biasa. Bisa dilalui. Terus gimana dek tadi dek? Dek cek gimana? Mantap ya. Sampai nomor 5 om. Oh. Cuma tanjakannya itu agak apa ya, licin ya, berlumur. Iya. Siap. Pokoknya berlumpur kita ya. Pokoknya lumpur. Luar biasa. Nah, ini kan cantik nih. Nah, ini kan cantik kayak gini. Cantik nih. Lumpur nih. Oke guys, sekian dulu video gowes kita hari ini, dan kita bentar lagi mau istirahat, makan siang, dan juga kita mau loading balik. Dan rencana nanti kalau jadi kita sepakat dulu sama tim, apa mau langsung balik ke Banda Aceh atau kita main ke Takengon. Dia cukup mana kita Takengon? Ya guys. Iya. Iya, nanti di Takengon kita nge-vlog lagi ya. Dari Dece luar biasa. Bilang lu jangan lupa subscribe. Oh my guys, thank you guys. Oke, jika ada video ini jangan lupa like, komen, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you in the next video. Thank you for watching. Dadah.
if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my room. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get bored. Silhouettes of you are like a taunt. Apa dapat kita Om? Never really know just what you want. Siap. Pokoknya With tiap you mana I pompa don't ya. ever feel Kita pompa. Ini Pak I Kodim can feel dada sweat nih. inside my palm. Play with me like cats and a string. Ya, You dapat don't apa understand the pain of pain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me. Come on.